bonsai smrča na kamenoj ploči sa pokrivačima tla. Savili smo stablo da bi napravili što bolji pokret samog drveta. U nastavku radimo na krošnji. Krošnju smo razdvojili. Jedan deo krošnje ide na gore, drugi u stranu. Slijedi rad na granama. Polako prvi oblik već dobivamo. Radimo na ožičavanju grana. Evo i krošnju smo upravo završili. Svaka grana je ožičena. Ostatak daljeg izgleda ćemo pratiti kako bude se samo drvo razvijalo. Naravno da su za to potrebne godine, ali samim tim i lepota će mu biti lepša. Evo, pogledajte. Imamo mlade listove. Stablo ima savršeni pokret. Toliko od nas. Hvala vam.